Tunitak hi recording naked kagising sawa kaloy no hoy chingto topa it na kay dingin lamdangin at hupi ngay tila hi alapuk tu hi u Samuel Hauzel hi akay hi uching mangte in abol hi Ôi, trái đâu vậy chứ? Nó bự lạ. Si na panon hon khia chazon hi o si na panon hon khia atwang khia non hon khia no itak lo mi khia si si na panon hon khia ala mi khia kaya din ko un si bang luang mo ang si bang na sing cross here Calvary dan dong quay in ta glory ya si na panon mon ya mo nei lo hi zong sim mo na teng do zawa thwa kin til pi eng bol na teng dai di den na thwa na ka na su tia nal talu Tapi ngai tiêu, ngai sini tiêu mà chẳng. I macang am ngai te Chẳng ngai tiêu. no pa na say lan na bon pati no pa na say lan na bon pati nala một ngày lâu như sông xiêm mò na em độ gió thoa hình chỉ em mô na tên gái đi tên là thoa Tapi kira. chỉ là đông thoa kinh ít na lông làn giang một ngày lâu như sông xiêm mò na em độ gió thoa hình chỉ em mô na tên gái đi tên là thoa câu có non đi vang ngang katan te alam dangin tupina tele ni kya kaya dingin Para sa ilan ng pagkatin Tupagit na kay dingin Lamdangin at hupingin Laypin na nasud so alaw it na ahi Tuabang it na mong nailaw Lay mi bela itu kau pasé sun cosa un pecado kau panon di fanga katante alam dangin tupina tele mi kaya dingin kaya natia natwa nakangay sutya nuno pa na sa ilan ng konpatim Simlay ni ka etlom na niloki no ditala sinadong twakin it na non lang yabo
sông sim mô na tình độ sâu á thua hình sự bị em vô na tình đại đi đến na thua tôi ba luôn đi vang na katante alam dangin tu pinatele ni kya kya dingin David Nadia Natwa Nagalay sutya Lumapa na sa ilan ng pagkatim It's money wala kay di Pagyanong at saglaya Mikang kaya din ko ulsi bangwang mo Hamseban na sinkroski Kalvaritan dong kwain Yung taglaw ni Hiasi na panahon kya Katante alam dangin Ku pinatele ni kaya dingin Kahit nadia natwa Nagalay sutya Lumapa na sa ilan ng pagkatim Lumapa na sa ilan ng Okay. Nale. Dale.